Biyag Titaw. Hello, iti tunggal maysa. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kumusta kayo manan? Sabali manan istorya wano episode, di sagot mi itagon daway. Ngam sakbay nakablawan te pa da Sir Roberto Corpus, ni Isagani Padua, Domingo Analin, ni Rolando and Jenny Gamboa. Intay nga roden danggan ti episode 205. Dito'y drama tayo. Biyag Titaw. Surprise! Apay anya ti okasyon. Apay nakadekorasyon diti unag ti balay. Ay, awan at talaga, Joan Iha. Talaga nakalipatan ni Papam. Clara! Mabit lang! Na kayo, Papa. Ha? Nalipatan yung anniversary yung ni Mama Ita. Apay, anyat pizza itaya. Ay, wan. Ay, sus, nalipatak mat ngagpayson. Ay, sige, tayo aywan ni Mama. Ay, Anyan da mamakan, Papa. Ay, aging nga itatadakkel akon. Agpinpin na sugnod da pailaan. Talaga lang nga, Papa. I-treat na kami kan ni Mama. wan iya. Agpaspasognod pa lang amin ni Mama. Iso, pasat pa ila ti panangay ayok na ito kan Juana. Anya? No kasta, di yu pa'y nayayo ni Mama, Papa? Saan pa ito na pakipot nga ron ni Mama. Agtal na kayo man. Pagkaykaysaan dakmanin nga agama, ha? Okay lang, Mama. Urag pasugnod ka kanayon. Tapno kanayon matitreat ni Papa kadata. Kastakit kita, Mama. Gaputa ba takon? Awanan ti patagkukan ko na. Saan na ko napaganano? Ta-ultimo anibersaryo mi kat malipatan na. Ay na, nagbasit abanag ti pagpaspasugnudan ti inam, Joan. Ay man. Wen mat ngamin, Mama. Maawatam ko man ni Papa. Makumi-kumi ti trabaho na. Saan lang nga isuti makumikom? Uray siya. Ngamjak mat nalipatan. Ala, husto ka din. Pakawanan yun ni Papa. Sana bali. Ta beach ti papanan tayo. Idigos munton ti pasugnon mo bakit? Tapno yanon ti daluyon. Wen, Mama. Ipapas yun to ijay baybay ti sakit tinakam yo. Da kayo at talagang agama. Di na ko duton tami agman eh. Ay, ala ni Mama. Ay. Ay, trabaho manan. Agmay may saak manan dito'y balay. Simrek namin da mamakan papa iti opisina da. Madamdama lang. Mangrugi mo ti klase kiti online. Ay, awampay mat oras ti trabaho. Madamdama pa'y amang rugi ti klasek. Iso nga ag-FB akmampay. Ni. Adda nag-friend request kanyak. Ubing mat alalaki da ito'y. Kat nagtaar. Sino nga tada ito'y? At kita akman ti timeline na. Nagtaara talaga kan kalidan nga ubing. No siya kag bidot. Sa nga pulo ti tawan da ito nga ubing. Inana siguro ti kaduana dito'y. I-confirm ko latan. Uray ta ubing mat. Amangan no kabagya kajak am-am mo. Hello, Pa? Joan, iha. Adda ka din ni Mamam dita balay. Wen, Papa, kasangsangpet na. Nakamisuot. Apay ka no, adi mo din nagasi di opisina da. Nagpakadak nga minta da papanak. Marabyan na kagawin. Papanan nyo? Adadaraya ka kasar. Kadwak nagiti kang trabaho. Okay nga ron, Papa. Sige tayo ibagak to ni Mama. Nauma siguron ti amam kanyak. Bakit ak ngaminan? Ni, apay akas na tibag bagayo, Mama. Kasano?
Di na kun ikoy-kuyog iti sa dinuman apapanan na. Ha? Ibain siguro akakuyugan tabakot akon. Ay, mama, awawatin nyo lata kuman ni papa. Sana bale? Da kayo laang matipatpat na. Apay, napuutan nyo kandiin nga insukat na kayo. Nagbabae ni papa. Pulos mata saan? Wanangam dinak nga rodan ikoy-kuyog iti sa dinuman apagnana. Maketak ngaminan. Saanin apang display ti rupak, takuribet-beten. Sige, Joan, mangan kanton, ta saan ka makapangan. Ay, unay lakit din ni mama. No kaano abim maket, isumati pa nagimimon na. Ang gagangay siguro iti bumaket akaskan kwa na. Agbalinan nga arsagid, isungaw awatak latan ti inak. Ay, nataermet ngamin ni papa, nga uray adan edad na. Clara, ada seminar nga tindaran mi Jesibo. Anya, nagadayon. Ewan nga rod. Kunat nga rod asaan nakamapan, hanggang kapilitan mata. Ay, binulan lata na kasta. Binulan nga ada seminar nga tatendaram. Talaga kasta bakit? Pasot ti trabaho da ita. Di makalawas manan amay sina kakada kami. Ay katun No awan la ko matitrabaho, sumurot ako mamat. Ay kat mayat kumano kadwa ka bakit? Ang di mo mat nga rod mabalin ti aglangan iti trabaho. Mabalin no kayat ko donato. Ha? Ngam pampanunutak ti biyahe. Nagadayo. Diyak ka ba alam ti agbiyahe iti adayo? Wala. Jakmat kayat amabanog ka iti biyahe. Sana bale, makalawas lang mananti kaawan ko dito'y balay, bakit? Di ka agar-aram ijaya. Ano tinapintas a babae? Ay na, uray pa'y nga ta mapalikmutan ng iti milyones a babae. Sikanto lata, tinakaiturungan dagiti matak, bakit? Ay ayatan ka. Ay ayatan ka mat donato. Amom no kasano ti panagayat ko kan ka. Diyak kayat ang maagaw da ka ti sabali kanya. Sikakit di mat. Lakaya kon. Asino kumamat ti mangagaw kanyak ngay. Awanan ti mailawan kanya, Clara. Si kalaang ti babae iti biyag ko. Nagkagatlakit din dito yung ubing nga agpost iti pictures da iti inana. Nakaisam na iti inana. Nag-message mat kayam kanyak. Hello po, Ate Joanne. Kaslam amunak at talaga na iti nga ubing replyak man. Mama, rabiin. Maturog kayon. Urayag ti awag ni papam, iha. Di matinton bigatan nga agawid. Wan, nga maikawa tawan awag na itangal daw. Ay na, mama. Adday ta kayo manan. Ay ison ti umawag. Hello, Donato. Kumusta kan? Apay nga ita ka lang umawag. Hello? Da kayo ka di ti asawa ni Donato? Juan, siyak nga rod, madam. Apay ka di. Manang, umay kayo kumadagos dito lugar mi. Tanaatake ni Donato. At da kami ita dito ospital. Anya, kumustan ti asawa? 50-50 ti biyag na manang. Anya lugar dita, madam. Ibagam to may kami adagos. Ayan ti asawag. Impanda ni Morgue, manang. Anya, Morgue. Apay nga day jay ti asawag. Mama, ni Papa. Natayan ni Donato, manang. Sana mabain amatay ti asawag. Si bibiyag ti asawag. Si bibiyag ni Donato.
Kasano ngamin anak kadanon ti asawak ditoy. Kat saan mo't adito'y alugar ti pakada na papanan na. Kan asino ka iti biyag ti asawak, si kababae, ha? Wah, gayam ko ni Donato. Mami, yawitan ni Daddy di balay. Kasla familiar ti rupa dahi nga ubing kanya ka. Asino ti dakdaka matem adadim, si kang ubing, ha? Ni Daddy adunato, nana. Anya ti kayat asawon da ito'y. Pakawanan dak. Manang. Kabit na kaday ti asawak, kasta kade! Awanan kay ti baeng! Mama, gusto na. Pangasiyo. Di ka nag-iskandala dito, hoy. Apay anaarabid mo ti kastoy kanya. Donato. Liniputan na itinaunday apanawan. Adyak man la na amamuan apulos. Sa ita, imbatin akon. Unay matan, Donato. Kaya't makita ni Daddy, Mami. Saan ang mabalin, anak ko? Madamdaman ton, Wen. Basta dito'y kayo lang silid ko. Mangyagak iti kanan nyo dito'y. Apay ngamin nga ilamlamang na kami dito, manang Juan. Ko anak. Ado nga minti tao di tarwa. Awan ti space. Uwan anak ko. Iso dito itapay lang silid ni manang mo at Juan. Kanayon na ka nga istoryaan ni Daddy, manang Juan. Isong amok amanang ka. Kan iso ang nag-friend request sa kan ka ITFB. Takayat ka maam-am mo. Alvin. Ang nagsaor ni Daddy. Tadi na imbaga adwagayam ti asawa na. Di mon panunutan dahi taanding ko. Tinapatag kita. Nagkitatan. Kat ada ako na manang mo. Kat ada kamatan nga ading ko. Ipatpatag kakapsat ko. Ipatpatag kamot manang Juan. Pakawanan na ko ma. No tinutupak day di Donato. Idida mo. Imbaga na abalon. Iso ang nagayatak matkan ko na. Ngam idi nagsikuga kon. Impud no na ti amin kanya. Kayat kon asinaan idi. Ngam di na kayat. Kat gaputa masikugak idin. Awanan tinaramid akpay. Kat agpapakaasiak. Darayan mi kumatipan na kaitabon ni Donato inton bigat. Saan amabalin? Mama, maudin apan nakakita tayo ka ni Papa. Palubusan niyo kumaidan. Saan nga rod amabalin? Di kay ka di makauawat. Agparinto mga iti sang manang. Uray iti maudi lang ang agundaway. Nasakit tinakam ko. Gapoy tinakaro apong tot ko. Hanggang, sige. Palubusak ti ubing asumurot iti tabon. Ngamjak kayat asumurot ka si kababae.
Mama, aprobadon ti papeles ko nga agabroad. Agiddan kami iti asawa nga agabroad. Aday ta kayo manan. Agsangit kayo manan. Di mo't nagsaritaan tayon daytoy. Pinalubusan dak anang ipag na iti papeles ko. Saan ka di? Jak ngamin ninamnama panawan na kanak ko. Mama, sayang day nga oportunidad no jak awatan. Ala, basta gananat kay Jaiwan. Wen, Mama, di kay mandanagan. Kadwak ti asawa ki Jai. May sa ti pagnadan mi kan pagtrabahuan mi. Ala nga rod, agan nagkayon to iti pagilyan apapanan nyo, anak ko. No kayat ni mamam, siya kon ti agpaay kas babaunan iti balayo, John. Ha? Talaga? Kayat mo ti agbali na babaunan, Mana? Apay kit tinasaan. Kas tamat ti sigod at trabaho kiti. Nagsardengak la nagtrabaho. Idi si bibi agpayday di papam. Tadi na kayat nga agtrabaho ak idi. Ha? Ken kayat ko apagsirbyan ti inam. Tababaan man na ti kasto nga aramida. Ket maikarok tinagbasulaken ko na. Gapo iti pan nakirelasyon ko iti day di papam. No siyak, naawat kun ti amin, Manang. Napakawan kun day di papa. Kan napakawan kayo matan. Agyaman na. Ngam, basta. Kayat ko apagsirbyan ti inam, Joan. Sige, ibagak to nga rod kan ni Mama. Alvin anak, yigmun ti danom, ta uminuman ni nanam aklara iti agas na. Nanang, adto yun ti danom yun, nana. Agyamanak. Kumustan tirik na, manang? Medyo mayat matan. Nakaginawa ak basit manipod nagagasak. Tumaram ka no amin nga agas mo ko na ti doktor. Iso adi mo liwayan ti agtumar, tapno agimbagkan. Huwan mo ni. Katagyamanak iti kadayo kini Alvin dito'y balay. Jak laing pagarop. Nasingpat kagayam. Kastamatan iti anak mo. Inkarik iti anak mo abantayan ka, manang. Di ka baybayan. Asikasuan ka bayat ti panagbakat mo. Agyamanak. Kat gaputa nakasingsingpat kayo nga aginakanyak. Siyak timang paadal iti anak yu iti day dito nato. Awanan day di asawak. So asyak timang ibaklay iti responsibilidad na. Iti napanawan ng anak na kan ka. At na pensyon ko. Kat iso ti pangalaak iti pagadal ni Alvin. Kabailak apagadalan ti anak ko, manang. Napigsaak pa'y ngagtrabaho. Basta pagadalak ni Alvin. Agyaman ak nga rod no kasta, manang. Anak, ag-thank you ka kini nanam aklara. Thank you, Nana Clara. Nasingpat kagayam. Kunak no nauyong ka, aging katinggana. Ngam saan gayam. Pasensya ang dakla kuman, iti naipakita kada kayo iti kalabas. Pakawanan dak. Saan da ka kagura, manang? Gapot na maawatan da ka. Isu nga awan tirumbang apagdanagam. Bueno, gagayam, di taan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, kan Diyos tagnina, kada kayo amin.